Krajem decembra građani su mogli da vide obaveštenje od strane parking servisa o novim cenama koje ih očekuju nakon 1. januara 2026. godine. Ova odluka je izazvala pažnju javnosti jer se cene nisu menjale poslednjih 5 godina. Na osnovu odluke nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Čistoće i uz odobrenje predsjednika opštine došlo je do korekcije cena parking usluga i moram da napomenem da cene nisu menjane od 2021. godine, znači punih 5 godina, što je, morate priznati, jako dug period, tako da mi donekle i razumemo negodovanje građana, ali ako napomenemo da cene nisu menjane punih 5 godina i to deo cena je samo menjan pre 5 godina, a neke cene nisu menjene od 2012. godine. Prema novom cenovniku, sat vremena parkiranja u crvenoj zoni iznosi 40 dinara, a dnevna karta 150 dinara. U beloj zoni satna karta iznosi 50, a dnevna 150 dinara. Iz parking servisa građanima preporučuju kupovinu mesečnih karata. Za mesec dana, recimo, za fizička lica je 1200 dinara, za 3 meseca, za 6 meseci, za godinu dana, zavisi šta ih, a što se tiče povlačenih karata, znači tu grupu spadaju stanari, oni imaju još povoljnije cene, recimo za mesec dana 500 dinara je za naše sugrađane koji žive na toj adresi i koji imaju vlasničku automobil na svom vlasništvu. Imamo i godišnje karte, znači što se tiče stanarskih, one su 5000 dinara za stanare, znači povlačeno, a za fizička lica su 12.000. Korekcija cena je bila neophodna zbog stalnih troškova održavanja rada službi i unapređenja usluga, a svesni su i potrebe za dodatnim parking mestima u Staroj Pazovi. Pazova je u ekspanziji, širi se, tako da imamo potrebu za još većim brojem parking mesta, znači primetna je gužva, tako da radi se na tome, mislim, građani će biti blagovremeno obavešteni što se tiče novih parking mesta. Koja opcija je najisplativija zavisi isključivo od navika vozača, pa se građanima savetuje da sami naprave računicu. Isto tako, savet građanima je da pokažu razumevanje i strpljenje, kao i poštovanje saobraćajnih propisa kako bi se izbegle gužve i nepropisno parkiranje.